morning. So back to filming na sad ta kay day off man and walang kalingaw. So let's see, today I'm doing the same things as usual katong mga gipambuhat nako before ko nakakita og trabaho dinhi. So limpyo sa balay, sa room and manglaba. We'll see. But before that, mag-andam sa ta. Maghilamos, mag-toothbrush, mag-ilis, mag-ayos gamay. Tara. Buhaton karon kay the usual, I think the same katong mga gipambuhat nako before ko nakakitag trabaho. Manlimpyo sa balay, manglaba, I don't know. We'll see. We'll see what we can do. So man ako og ayos gamay sa ako ang self. Kaya let's go. I don't know. Wala kay baon sa kong unahon. Siguro ang kwarto namo medyo gubot siya. Anan lang akong hair kay wala ko'y time mag air up or mag straight sa buhok. So yes, let's come limpyo the house with me. So Rora ni siya na vlog na video. Sa kung sa lang pamahuna-hunaan. And di kay ko maayo magstorya-storya. So bear with me. I'm gonna wala kayo medyas. Here. Ako naman sang usab nahibilin din hikay ang akong so we're still currently staying sa akong mother-in-law. I've been here for 5 months na. But we're still staying here kay wala pa may ka-apply og co-ownership or para mortgage sa balay. But yes, also a good thing na naami din hikay tiguang na akong mother-in-law. She's 86. She's already 86. 3 times a week siya nag-dialysis. And then just last week lang kay na bitik siya sa wire. Maayo jud siyang pagkatumba jud unya na dislocate ang iyang bukton. Basta it was a horrible day just last week, a week ago lang. Na dislocate iyang bukton, and even the medics nagtuo sila na nabali gyud ang bukog kay kuan jud siya ni pop out gyud ang iyang bukwan ba nya. Good thing pag scan kay na dislocate lang siya, so gibalik ra pud nila. But right now it's not the worst, but it's still bad kay dili niya malihok ang iyang bukton. Yeah, so di siya kakalihok-lihok. So also maybe it's a blessing in disguise, I would say, na naagihapon mi dinhi kay at least na siya na makatabang-tabang sa iyaha. So I'm thinking na unahon na lang ako og unahon kong panlaba, no? But I can show you obviously sa labhan ng kinaay mga underwear. But yes, I'm gonna segregate this lang sa. I'm just talking random stuff kay di ba ako vlogger.
Not yet anyway, hopefully. But yes. It's been a while actually. Kaya wala ko'y plano na mag-vlog-vlog. It's not, I don't think it's for me. But, wala ko'y lingaw. And sometimes I do like to do it or try it. Pero nga nang puti kay ko. Wait, ako sa try ko ng set. Well, anyway, di ko kay ba mo set up. But, puti kayo ko. Puti kay ko. So, what was I saying gani? Yeah, so, actually, wala na ko'y plano unta mag-going. It's not really for me, I think. I don't have the patience na mag-video. I don't have the confidence. And, too lazy to edit videos. But sometimes I do want to do it, no? Okay, you'll never know. Bas hindi ay. Extra income, I guess. If masucceed ko, bisag gamay lang. Pero magkapalit ng big balay. Bitaw. So yes, last kuan, I know a lot of you might not, a lot of you, wala kita to obviously. Okay, I just post random stuff sa YouTube. And also, I don't share my channel sa ako ang social media like the Facebook. Kay mauwaw ko. So yeah, post lang random. Kung kinsay makita, okay. Kung na makita, maayo. Kung wala, okay rasad. I got this from the Manila store here in Northern Ireland, in Belfast. And let's go. Manila bata. There's Jack. Hi, Jack. Hello. That's a good boy. Oh, it's a neighborhood. Okay, mga naog na ta. That's my mother-in-law's lift. Okay, now let's load. Oh, sorry ha. Dili kay ko damak. But oh no, it's so hugaw. I'm just gonna do like that. Actually, ang balay limpyo siya. But kalat lang yun siya. And we've been working. I know it's an excuse, but me and my husband have been working too much para maka-afford mi og balay, mortgage. Akong bana, daghan kay may plano din kay gubot ang kitchen now kay nag-start na mi og pintal. Among giuna kay ang ceiling. So dili mi expert, but we tried our best na repaint ang kitchen para kuan sad siya. And I don't know what to eat. See that one? Oh, I know, gubot siya, but we'll try. I will really try to fix it while naka-leave ko. Okay, so I'm gonna try to tidy up the kitchen as much as I can. Okay, so first, nan-out akong unsay mga out of date or expired na mga pagkaon. So, or I'm just gonna throw this away sa bin.
This one. So, medyo gubot. I swear. Sometimes it stresses me out too. Nagubot ang... But, wait ka lang dyan. And then we're gonna tie, well, not we, but I'm gonna tidy up. First is this area. So, corner na siya sa kitchen. Out! Wala na ako na video ang kuwan eh. Wala na record. Wala na nako siya na videohan ganina, but this is so much better before na limpyo ganina. Okay, wala din naka-record, but yes, one corner down. Ako rin naibutang kung asa di pamutang sa akong mother-in-law ang katong mga nakabutang dra ganina, but ipahimutang nako. Kutsilyo. And so this area is done. Let's move. This area is done. Let's move to that side. Oof. Okay. Hello. So, wala na di ay ko naka diwas og video sa tanan akong panglimpyong gibuhat ganina sa kusina kay wala gusto ko mag-focus. So, yeah, nalimpyo ra jud siya. But now, nakamap ko sa living room, sa hallway. But yeah, wala na ako nag-film para makalimpyog tarong. And now, actually kay, di ba naka-day off ko, but nag-apply sa work cause dili morag, it's been very, very stressful na just akong job karon and toxic na kayo. So, mo to nag-apply ko job, no? And then, I got a message na I'll be for interview tonight.
So yes, it's unexpected but yay, kind of excited na makabalhin ako og work. So yeah, that's all for now. Amping mo kanunay. Bye!